Intsinzi yahomoye kuri M23 bamaze kwinjira muri site ya Kicanga. Abarwanyi ba M23 kuri morale yo mu rwego rwo hejuru ndetse no kwishimira intsinzi yabo bamaze kwinjira mu mujyi wa Kicanga. Bahirukanye abarwanyi ba FDLR, inyeshyamba z'abamayimayi, iza Pareko, Rudurunana, abacanshuro barimo gukorana n'igisirikare cya FARDC nabo bagaragaye barimo kwirukanka mu bikamyoneti n'igisirikare cya Kongo kirimo kwirukanka gihunga umujyi wa Kicanga. Abarwanyi ba M23 bamaze kuwugeramo ndetse barimo no kubyina intsinzi bishimira ko bamaze gutsinda igisirikare cya FARDC bakayivana mu mujyi wa Kicanga. Ku munsi w'ejo ku itariki 26 ku isaha ya saa 11 za Kinshasa, igisirikare cya FARDC cyari kimaze gutakaza umujyi wa Kicanga. Byatangajwe nyine ku munsi w'ejo ku itariki ya 26 ku isaha y'isa 11 nibwo igisirikare cya FARDC cyatangaje ko cyamaze gutakaza umujyi wa Kicanga. Nshuti mukunzi wacu ukomeje kubana natwe kuri iyi channel, ndagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu bindi biganiro bitandukanye. Ndagushimiye kuba wahisemo kubana nanjye, kanda subscribe kugira ngo n'ibindi byose naguteguriye bashe kukugeraho ku gihe. Intsinzi yahomoye kuri M23 bamaze kwinjira muri site ya Kicanga. Abarwanyi ba M23